Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho. N'ubundi turakomeza kugenda twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero aravuga iki kuri iyi nshuro? Nuko igihugu cy'Uburusiya, bimwe mu bihugu bikomeye cyane kuri isi dutuyeho, byagize icyo bivuga cyangwa se bigira icyo bisaba M23 ndetse bigira n'icyo bisaba igisirikare cya Kongo FARDC. Kuri inshuro noneho Uburusiya buravuga ngo iki? Burasaba iki M23? Burasaba iki ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Hano kandi turaza kugaruka ku byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Ubufaransa ku byaha bikomeje kuvugwa cyangwa se bikomeje gushinjwa Alliance Fleuve Congo, ndetse tuze kugaruka kuri verisiyo y'u Rwanda, icyo u Rwanda rwabivuzeho rwihanangiriza cyane Human Rights Watch ndetse n'indi miryango ishamikiye kuri ONU. U Rwanda kandi rwagize icyo rwerekana kuri raporo zikomeza gusohorwa n'aba bashakashatsi cyangwa se n'iyi miryango irimo na za Human Rights Watch. Gusa ku rundi ruhande igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo cyagize icyo gisaba Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Hano rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibyisaba bino bihugu bikomeye ku isi mu rwego rubangamiye cyane u Rwanda ndetse na M23. Ibi bihugu byo biraza kwemera buno busabe bwa Kinshasa. Aya makuru turaje tuyakugezeho mu buryo burambuye. Turagaruka kandi ku kuri, ndaje nguhe ukuri kuri drone iri kuvugwa n'igisirikare cya Kongo. Igisirikare cya Kongo kiri kwerekana ko hari drone ya M23 cyahanuye. Hano rero ndaje nguhe verisiyo y'igisirikare cya Kongo, ariko nindangiza nguhe n'ukuri kwa nyako niba ko ki drone yahanuwe cyangwa se itahanuwe kugeza ubu ngubu byifashe gute. Leta ya Kinshasa yamaje kwerekana cyangwa se yatanze umucyo ku kibazo cy'amabanke. Murabizi ko mu mujyi wa Goma, Bukavu, ibice 23 yafashe ubu ngubu banke zaho zidashobora gukorana na Kinshasa. Ibi rero byateje ikibazo cyane kiri financier mu bice 23 igenzura, kuko amabanke adakora kuko rwose atabasha gukorana na banke centrale yi Kinshasa. Kinshasa rero yagize icyo ivuga cyangwa se yashizeho condition kugira ngo ibashe rwose kwemerera no mabanke gukora, ibashe no kwemera kurekura amafaranga noneho abashe no gukwirakwira mu bindi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'ibyo M23 igenzura n'andi makuru agiye atandukanye ndi bukugezeho muri iki kiganiro afite ahuriye n'intambara ikomeza kuvuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko tujya kwizi drone ndetse na mbere yuko tujya ku by'Uburusiya bwavuze, yaba Abanyamerika yaba Abafaransa, ku iki kibazo cya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa, reka tubanze twihute cyane tuvuge kuri iyi nkuru. Ubutegetsi bwa Kinshasa bumajije gushiraho condition cyangwa se amabwiriza agena uburyo ubutegetsi bushobora kongera kudohorera cyangwa se kurekura amafaranga akabasha no gukora circulation mu bice 23 igenzura. Hano bivuze ko ari ukurekura cyangwa se ari ukwemerera amabanke akora mu bice 23 igenzura agakorana na banke centrale iherereye i Kinshasa, ari nayo igena iganashiraho politike y'ifaranga ndetse ikanagena icyo bita circulation de la monnaie, cyangwa se kuba amafaranga yabasha kujya mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigafacilitatinga icyo bita ubucuruzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Hano rero Kinshasa irimo iratanga izihe condition, reka nze mbikubwire. Ibindi rero byanemejwe n'umuyobozi mukuru wa Banque Centrale ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se banke nkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu bamwita Andre Wameso. Andre Wameso rero aravuga yuko kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se we nk'umuyobozi w'iyi banke nkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nayo igena politike y'ifaranga ndetse inagena imikorere y'andi mabanke na Banque Centrale, we yagize icyo abivugaho. Aravuga iki rero? Kugira ngo njyewe nka Andre Wameso uheruka gushirwaho vuba na Perezida Tshisekedi, kugira ngo mbashe kuyobora ino Banque Centrale, kugira ngo nemere yuko Banque Centrale cyangwa se banke nkuru ya Kinshasa ikorana n'amabanke aherereye mu bice M23 iri kugenzura, hari condition ndi gushiraho, kandi izi condition ndi gushiraho ziragendana n'ubundi n'icyifuzo cy'ubutegetsi bwacu bwahangahe Kinshasa kuri politike n'ubundi y'ibice M23 igenzura, cyangwa se politike financière ifite ihuriye naho ifite ihuriye n'ibice M23 igenzura. Aragira ati rero
Meruka gushyirwaho vuba ahangaha na Perezida Tshisekedi. Ubu ngubu ni njye muyobozi mukuru wa Banque Centrale ya Congo cyangwa se Banque Nkuru ya Congo, ariko ngo ntago tuzigera na rimwe dukorana n'amabanke aherereye mu bice M23 igenzura. Nta nubwo tuzigera turekura amafaranga kugira ngo abashe kujya muri ibyo bice M23 igenzura mu gihe hatarasubizwaho ubuyobozi bwa leta muri ibyo bice, mu gihe ubuyobozi bwa leta, ba guverineri bacu, abadministrateri bacu b'amateritwari, abayobozi b'amagroupement, abayobozi b'amalokalite ndetse n'abayobozi b'utundi duce, mu gihe ubu buyobozi bwa leta ya Kinshasa butarasubira muri Bukavu, butarasubira muri Goma, butarasubira muri Masisi, Rucuru, Rubero ndetse na Walikale n'ahandi hagiye hatandukanye, butarasubira no mu bindi bice byose M23 igenzura, ngo rero mu gihe ubuyobozi bwa Kinshasa butarasubirana ibyo bice ngo bubigenzure, ntago duteze na rimwe kuzarekura amafaranga aturuka muri Banque Centrale ngajye mu bice M23 igenzura. Nta nubwo duteze kwemerera banke ziherereye mu bice M23 igenzura gukorana n'iyi banke yacu Centrale, kuko ni twebwe dufite ubushobozi bwo kurekura amafaranga akabasha gusirikira mu bice byose by'igihugu. Nitwe tugenzura amabanke yose y'igihugu, nitwe ba boss, nitwe ba patron abakuriye amabanke na système financier hano muri Congo. Bityo rero kubwizo mpamvu meruka gushirwaho vuba na Tshisekedi, ntago nzemera imikoranire na Banque Centrale, imikoranire hagati ya Banque Centrale iri Kinshasa n'amabanki aherereye mu bice M23 igenzura, mu gihe cyose ibyo bice bikigenzurwa n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo. Igihe cyose rero bitarasubiramo ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa, ibyo ngibyo ntago tuzabyemera nka Banque Centrale. Murumva rero ko uyu mugabo bamwita André Wameso, umuguverineri guverineri cyangwa se umukuru wa Banque Centrale ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yakuriye inzira ku murima Alliance Fleuve Congo ma 23, anakurira inzira ku murima abibwira yuko igihe gishobora kugera cyangwa se kuba bari mu biganiro, Tshisekedi ashobora gutegeka Banque Centrale ikemera gukorana n'amabanke ari mu mujyi wa Goma cyangwa se na Bukavu n'ahandi. Ariko nyamara uyu muguverineri yabakuriye inzira ku murima kandi akanerekana yuko rwose bishingiye kuri politike n'ubundi y'igihugu cyangwa se icyemezo yafashe gishingiye ku bushake bwa guverinoma ya Congo ikuriwe na Perezida Tshisekedi nka Perezida wa Repubulika na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa, niko abivuga. Ugiye kwitegereza rero ibingibi birakomeza kugenda biteza ikibazo mu bice M23 igenzura, kuko kuba Banque Centrale ya Kinshasa idakorana n'amabanke akorera mu bice M23 igenzura cyangwa se temera ko amafaranga ava Kinshasa ajya Goma cyangwa Bukavu habiko circulation nkuko byari bimeze mbere, birakomeza guteza ikibazo kiri financiere mu bice M23 igenzura, kandi bigakomeza guteza ikibazo cy'ishoramari, kuko ntago ushobora gushora imari nta mabanka ahari cyangwa se nta n'amafaranga ahari. Ibyo ngibyo bikomeza kugenda bigorana. M23 iheruka gushiraho urwego rwayo ruri financier ruzwi nka Kadeko mu gukemura icyo kibazo, ariko kugeza ubu ntago biratanga umusaruro nkuko Alliance Fleuve Congo yabiteganyaga. Ni banke kandi kugeza ubu ititabirwa cyane n'abantu. Hano rero niko bihagaze kuri kese dute tuyivaho. Mbere ko tujya ku by'Uburusiya bwatangaje, Abanyamerika icyo batangaje, Ubufaransa icyo bwatangaje, u Rwanda rwihanangiriza cyane bimwe muri ibi bihugu, u Rwanda rwihanangiriza cyane imwe mu miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu harimo na Human Rights Watch. Na mbere yuko tujya ku cyo Congo iri gusaba ibihugu birimo nk'Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye ku bigendanye no guhana u Rwanda ndetse na Alliance Fleuve Congo, reka mbanze nguhe ukuri kuri iki kibazo cya drone cyangwa se kuri iyi nkuru iri kuvugwa kuri drone ya M23 yahanuwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Mbere yuko mbaho ukuri rero, reka tubanze tujye kuri verisiyo ya FARDC yo uko ivuga uburyo yabashije guhanura idrone, aho yayihanuriye n'ubwoko bw'idrone. Binyuze mu muvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri Operation Sokola 2 ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Congo muri Operation Sokola muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku munsi w'ejo hari tariki 22 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, izi ngabo za FARDC ngo ziherereye
muri rejima ya 3303 ikorera muri teritwari ya Walungu yabashije guhanura drone ya M23 mu gace kanzibira ho muri teritwari ya Walungu. Nkuko nabikubwiye, ngi drone ikaba yarahanuwe tariki 22 z'ukwezi kwa 8 2025 hari ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Suriyetena rero Mbuyi Kalonji Regan, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri operation Sokola 2, yanerekanye impamvu igisirikare cya Kongo ngo cyahanuye iyi drone. Izi mpamvu ni izihe rero nk'uko abivuga? Aravuga yuko iyi drone y'abarwanyi ba M23 yari yoherejwe kugira ngo irase ndetse inasenye ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziherereye muri rejima ya 3309 ifite position hano muri teritwari ya Walungu. Ngo nyamara igisirikare cya Kongo gikoresheje ubushobozi bwaco, gikoresheje ikoranabuhanga ririnda ikirere cyangwa se ikoranabuhanga rirwanya amadrone agamije kugaba igitero kuri position za FARDC. Ngiki gisirikare cya Kongo cyahise kirabukwa iyi drone ndetse ngo gihita kirasa, gihita kinaburizamo imigambi yayo yo gusenya ibirindiro bya FARDC byo mu rejima ya 3309. Ni igisirikare cya Kongo kandi binyuze muri Suriyetena Regan Kalonji Regan uvuga yuko iyi drone ifite amabara y'umukara ndetse ikagira n'amabara y'umweru, ndetse ko bamenye neza ko ari drone ya M23 yarije kugaba icyo gitero. Bityo rero bahita bayihanura vuba bwangu itararasa na bombe n'imwe ndetse itarabasha no kugera ku ntego yayo yo gusenya ibi birindiro. Icyo nakubwira rero nuko igisirikare cya Kongo kivuga yuko cyanabikoze mu rwego rwo kwihanangiriza no guha gasopu M23 muri ya gahunda yayo yo gukomeza gukoresha amadrone kugaba ibitero ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'igisirikare cya Kongo kandi kinashinja M23 icyo bise ubushotoranyi. Kubw'izo mpamvu rero ngo basubije ubwo bushotoranyi bwa M23 muri teritwari ya Walungu bahanura ino drone y'abarwanyi ba M23. Ikizwi rero ni iki? Nuko nkuko nabibagejejeho M23 imaze iminsi ifata uduce hariya muri teritwari ya Walungu, turimo Kaniola, turimo Mulamba, turimo Nzibira n'utundi duce dutandukanye, ndetse isa nkaho ishaka guharura amayira ayerekeza muri teritwari ya Shabunda. Amakuru aravuga yuko n'ubundi abarwanyi ba M23 mu gufata tuno duce bakoresheje cyane amadrone yibasira cyane abasirikare ba FARDC, yibasira Barundi na Wazalendo na FDLR bari mutwo duce. Izi drone za M23 rero nizo zatumye FARDC, Abarundi, Wazalendo, FDLR birukanka kibuno mamaguru bati ibirindiro byabo berekeza muri Shabunda n'utundi duce turaho muri Walungu M23 tari yakageramo. Bahava birukanka nk'uko n'igisirikare cya Kongo cyabivuze. Ingabo zacu ndetse na Wazalendo batakaje ibirindiro byabo. M23 irabyigarurira hariya muri Walungu kubera kwanga ko hameneka amaraso menshi. Ikindi kandi ngo M23 yari gukoresha amadrone akomeye cyane. Ingabo zacu rero zasubiye inyuma. Icyo koze icyo gihe igisirikare cya Kongo cyahise cyerekana yuko kiraza gukora icyo bita contre offensive kikisubiza ubwo buce. Murumva rero ko M23 hano muri Walungu mu bitero byayo byo gufata utwo duce yakoresheje cyane amadrone. Amakuru kandi agakomeza kwerekana yuko M23 yakoresheje drone nyinshi cyane mu gusenya ibirindiro bya Wazalendo na za FDLR, ingabo z'u Burundi na FARDC mu misozi ya Nyangezi. Ibingibi ni byabaye mu cyumweru gishize ubwo M23 yari guhiga position z'aba barwanyi inazisenya muri Nyangezi, ari nako ikomeza gufata utwo duce muri Walungu. Hano rero amakuru akerekana yuko izi drone rwose M23 yazikoresheje. Igisirikare cya Kongo rero cyavuze ko cyatangiye kuzihanura, gusa igisirikare cya M23 ntago kiravuguruza cyangwa se ngo kinyomoze ibyatangajwe na M23. Icyo koze birashoboka yuko igisirikare cya Kongo gishobora guhanura ino drone kuko gifite ibikoresho byose bishoboka nkuko na M23 yigeze kujya izihanura. Murabyibuka drone yahanuriwe Kirorirwe, drone yahanuriwe hariya muri Nyiragongo no mu tundi duce. Izo zari drone z'igisirikare cya Kongo zahanurwaga na M23, ndetse M23 yigeze no kurasa Sukhoi. Ku rundi ruhande rero niba M23 ibasha kuhanura amadrone na Sukhoi za FARDC, biranashoboka yuko iki gisirikare cya Kongo nacyo gishobora guhanura
guhanura drone ya M23 kandi mu ntambara niko bigenda, usibye kuba watakaza abasirikare bawe cyangwa abarwanyi, harimo no gutakaza ibikoresho. Muri uru rugamba rero birashoboka yuko yaba FARDC, Wazalendo, abarundi na FDLR bashobora gutakaza abarwanyi, bakanatakaza n'intwaro nk'uko twabibonye mu byo batakaje, harimo n'amadrone yarashwe na M23. Nicyo kimwe nuko n'ingabo za Kongo zishobora kurasa drone ya M23. Ibyo ngibyo bibaho. Ubu ngubu rero dutegereje verisiyo M23 kuva najya cyangwa se ubwo narindi muri studio nari ntarabona itangazo rya M23 rivuga kuri iyo drone yayo yahanuriwe Nzibira muri Walungu. Ubwo aya makuru turakomeza kugenda tuyacukumbura. M23 nigira iki bitangazaho, turaza kugira icyo tubikubwiraho. Gusa nuko nkuko nabikubwiye ni M23 ikomeje gukoresha amadrone cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande kandi tukiri kwizi drone, amakuru arerekana ko impande zombi yaba igisirikare cya Kongo n'abarundi ndetse na M23 natwe irwaneho bakomeje gukoresha amadrone yaba agaba ibitero ndetse n'ay'ubutasi. Ngira ngo hari amakuru nakugejejeho drone za FARDC n'abarundi zari ziturutse i Bujumbura zagaragaye mu kirere cya Minembwe kuwa kane mu masaha y'umugoroba cyangwa mu ijoro, ndetse zigaragara kuri axe ya Minembwe no kuri axe ya Rurambo zije gutara amakuru y'ubutasi. Izongera zisibira ariko zitarasha ikibombe na kimwe. Ugiye kureba rero ukitegereza neza kuri inshuro biragaragara ko uruhande rwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa b'abarundi bari gukoresha drone cyane mu gukora amakuru y'ubutasi, ndetse na M23 igakoresha drone cyane mu gushaka amakuru y'ubutasi, ndetse rimwe na rimwe M23 igakoresha izi drone inagaba ibitero. Niko aya makuru ateye. Aya ngaya niyo nabashije kumenya, ninza kumenya ndi kuri izi drone ndaza kugezaho. Reka noneho dute tujya kuri iyi kese. Igihugu cy'Uburusiya kiravuga iki kuri iyi kese ihanganishije M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo? Igihugu cy'Uburusiya kiravuga yuko hari uburyo kiri kwerekana, kiri kuvuga yuko hari resolution cyangwa se umwanzuro uheruka gutorwa n'akanama kaoni gashinzwe amahoro n'umutekano wa wundi ufite nimero 27773. Iyo resolution rero yasabaga yuko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo, igasaba M23 kuva mu bice no gushira intwaro hasi. Hano rero Uburusiya bukavuga yuko iyi resolution igomba guhabwa agaciro mu rwego rwo gukemura ikibazo cya Kongo. Hano rero wakwibaza niba u Rwanda rurakura ingabo ku butaka bwa Kongo gute kandi rwo rwerekana ko rwashizeho ubwirinzi. Iki ni ikindi kibazo. M23 irava mu bice igenzura gute kandi ivuga ko izabigumamo, ahubwo ikomeje kwicara na Kinshasa kugira barebe uko bakemura ibibazo, kandi kanerekana ko idateze kuva muri biriya bice byo mu burasirazuba kugira ngo ibicungira amahoro n'umutekano, irinde n'abaturage n'impunzi zibone kugaruka. Icyo ni icyambere. Icyo koze nubwo Uburusiya buvuga gutyo, buremeza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba kuganira na Alliance Fleuve Congo na M23 duha muri Qatar, ndetse ibyo bubahirije cyangwa se ibyo bemeranyije birimo amahame yo guhagarika intambara n'andi mahame agiye atandukanye agashirwa mu bikorwa. Murumva ko Uburusiya burashingira kuri resolution ya 2773, ariko bukanavuga ati ariko Kongo nayo niyemere ibiganiro na Alliance Fleuve Congo kandi banabirimo, ariko bubahirize ibyo bumvikanye. Nujya kureba rero mu byo bumvikanye harimo agahenge mu mahame baheruka gushiraho. Aka gahenge ntago kubahirijwe, harimo kudafata ibice, ibi ntago byubahirijwe. Harimo kurekura imfungwa 700 za Alliance Fleuve Congo 23, ibi ntago byubahirijwe, n'ibindi bigiye bitandukanye. Alliance Fleuve Congo nayo yakomeje kwerekana ko hari ibyo Kinshasa itubahiriza, harimo gufungura imfungwa. Kinshasa ikavuga ko Alliance Fleuve Congo yafashe utundi duce ndetse iri kugaba ibitero ku ngabo za leta. Alliance Fleuve Congo ikavuga ati ahubwo nimwe muri kubitugabaho nimutareba neza, ahubwo turabagabaho ibyasimusiga. Uburusiya rero nabwo buravuga ngo nubwo iyo resolution ya 2773 akanama kaoni gashinzwe n'amahoro n'umutekano kayifashe, ariko Kongo na Alliance Fleuve Congo turabasaba kubahiriza ibyo bemeranyije, ndetse turabasaba ko no mu biganiro barimo babyubahiriza, bakaganira bakumvikana, bakagera ku musaruro wo guhagarika ino ntambara. Niko Uburusiya bwo bubibona. Uburusiya kandi buravuga yuko ibingibi bitari gukorwa ngo bitagomba gukora ku nyungu z'abanyamahanga, yaba abanyaburayi cyangwa se abanyamerika cyangwa se abandi abari bo bose, ngo bigomba gukorwa ku nyungu z'abanyekongo. Hano rero ushobora kumva niba Uburusiya buvuga ko bigomba gukorwa mu nyungu z'abanyekongo, bitagomba gukorwa mu nyungu z'abanyamahanga abari bo bose. Turete tureba twibaze nuko leta z'ubumwe za Amerika ziri muri iki kibazo zikaba zaraje nk'umuhuza guhuza u Rwanda na Kongo, guhuza Alliance Fleuve Congo na Kinshasa, ariko zo
zikerekana ko zinabifitemo inyungu y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bushingiye kuri offre Perezida Tshisekedi yabahaye. Gusa Uburusiya bwo buravuga ko ibibazo bigomba gukemuka muri ubwo buryo bwabyerekanye, ariko bukavuga ko bitagomba kuba mu nyungu z'abari bo bose b'abanyamahanga, ahubwo bigomba kuba mu nyungu z'abanyekongo kugira ngo impunzi zitahuke, abakuwe mu byabo n'intambara basubire mu byabo, ndetse abanyekongo ngo babone amahoro. Ibyo ngibyo rero ngo nibyo bikenewe mu nyungu z'abanyekongo, bitari mu nyungu z'abanyamahanga. Ngo nibitagenda gutyo rero ngo ibi bizatuma habaho umusaruro muke cyangwa se gutsindwa kw'imbaraga ziri diplomatike zashizwemo, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu. Imbaraga bashize mu guhuza impande zombi ngo zishobora kuzaba impfabusa, ntizitange umusaruro igihe cyose izi nama Uburusiya zikomeza kugenda zitanga zitabashije kubahirizwa cyangwa se guhabwa agaciro. Ibi ngibi rero byanemejwe n'uhagarariye Uburusiya mu kanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano, akaba yarabitangaje tariki 22 ubwo aka kanama kateranaga byihuse cyane ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira bigire hamwe ibibazo bikomeje kugaragara muri iyi ntambara ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zari zatumije aka kanama nyuma ya raporo za Human Rights Watch zicinja M23 ngo kwibasira abahutu bo muri teritwari ya Rucuru, ndetse ziganashinja imitwe ishamikiye kuri leta ya Wazalendo n'igisirikare cya Kongo kwibasira abaturage mu bice bibagenzura. Niko rero Uburusiya bwo bubibona. Uyu abitangaje rero unahagarariye Uburusiya mu kanama ka ONU gashinzwe amahoro, uhagarariye Uburusiya mu muryango w'abibumbye cyangwa se ONU, bakaba bamwita Vasily Nebenzia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zagize icyo zitangaza kuri iyi ngingo, zasabye impande zombi ari CFR Kongo na Kinshasa kubahiriza ibyo bumvikanye mu mahame basinyiye i Doha muri Katari, harimo guhagarika intambara no gutanga agahenge n'andi mahame agiye atandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zikamagana ngo ubwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile mu burasirazuba bwa Kongo muri iki kibazo cyangwa se muri intambara ikomeje guhanganisha Kinshasa, ndetse cyo kimwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Alliance Fleuve Congo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zatangaje bisa neza n'ibyo Ubufaransa bwatangaje, ubona yuko ibihugu nabyo bitera intero imwe, niko bihagaze. Ariko tugarutse gato kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa, kuko ibyo batangaje ari bimwe, ugiye kureba neza ukitegereza wasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nkaho zagiye hagati, ndetse zisa nkaho zishinja buri ruhande kutagira icyo rukora. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba yuko ngo ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo, u Rwanda rugakuraho ubwirinzi, ariko zaranyuze zikagaruka zigasaba na Kinshasa gusenya umutwe wa FDLR. Ibi ngibi rero bari kubiganira hiduha muri Katari. Twabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe na Therese Kayikwamba bahurira Washington DC basinyana amasezerano cyangwa se umushinga w'amasezerano harimo no gusenya umutwe wa FDLR ku buhuza bwa Amerika, kandi vuba aha ngaha baheruka gushyiraho na mechanisme conjointe cyangwa se urwego ruhuriweho ruri tekinike rugomba kwiga uko FDLR isenywa ku bufatanye bw'ibihugu byombi, ndetse harimo no guhererekanya amakuru y'ubutasi. Birumvikana ko Amerika izi neza aho uyu mushinga ugeze hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko yatunguranye cyane ivuga ati ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo rugakuraho n'ubwirinzi, ariko ibyo bigakorwa na Kongo nayo yabanje gusenya FDLR. Hano rero ukabona ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa nkaho ziri hagati no hagati, kuko ziravuga ati u Rwanda rukura ingabo muri Kongo rukureho n'ubwirinzi, ariko Kongo nawe urasabwa gusenya FDLR, kandi ibi ni nabyo Ubufaransa bwakomeje kugenda bwerekana. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo rero irabivugaho iki? Uhagarariye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye, uyu bamwita Zeno Mukongo, ubw'inama y'akanama ka ONU yashyizwe amahoro n'umutekano kateranaga kiga ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, na nyuma ya raporo za Human Rights Watch zishinja M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo na Wazalendo kwibasira abaturage, ariko M23 bikagaragara ko ariyo yashyizweho urusyo cyane. Zeno Mukongo niko bamwita, representant permanent wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ONU, bamwita Zeno Mukongo. We yahise agira icyo atangaza, avuga yuko
ubwicanyi buri gukorwa na M23 muri teritwari ya Rucuru nk'uko byemejwe n'akanama nk'uko byemejwe na Human Rights Watch bugomba gukurikirwa n'ibihano. Nizeno Mukongo representant permanent wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se uhagarariye bihoraho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanama ka ONU muri ONU, Zeno Mukongo wavuze yuko ibigomba gukurikiraho bagomba guhana bamwe mu bayobozi ba M23 b'igisirikare n'abapolitike ngariko batibagiwe n'ab'u Rwanda. Nikakomeza kugenda bivuga hano rero akagira ngo iki ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngirifuza yuko habaho ibihano ku bakamanda cyangwa se ku bayobozi b'ingabo z'u Rwanda n'abayobozi ba M23 mu byo bise sanctions ziri cible cyangwa se ibihano ariko banavuga abagomba guhanwa. Donc hano n'ugutagetinga ugomba guhanwa. Niba ari mu ngabo z'u Rwanda bakavuga ati uyu n'uyu mu ngabo z'u Rwanda agomba guhanwa kubera wenda impamvu izi nizi, uyu n'uyu muri M23 agomba guhanwa. Nibyo uyu mugabo uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanama nako mu muryango w'abibumbye Zeno mu Kongo abitangaza ngo hagomba kuba sanctions ziri cible, hagahanwa abakamanda n'abayobozi ba M23 ndetse ngo n'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda. Arangije aravuga ngo nta procedure y'ibiganiro ngo ishobora gutanga umusaruro cyangwa se ngo ibi biganiro biri kujya imbere Doha muri Qatar ni Washington DC ntabwo bishobora gutanga umusaruro igihe cyose umuryango mpuzamahanga n'ibi bihugu bikomeye ku isi bikomeza kwimakaza umuco wo kudahana, agaragaza yuko ngo bagomba guhana abayobozi b'u Rwanda, abayobozi ba RDF n'aba M23 kugira ngo ibi biganiro bitange umusaruro. Ku rundi ruhande ariko uyu nguyu nyine urumva ko ahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byumvikane ko agomba kubogamira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa uyu muryango cyangwa se Human Rights Watch nubwo ishinja M23 ibi byaha iranashinja Wazalendo gukora bino byaha, kwica abaturage nubwo baterekana ngo nabo mu buhe bwoko. Ariko uyu muryango Human Rights Watch wari washinje M23 ngo kwica muri communauté Hutu muri Rucuru, ariko ntiyakwerekana bo Wazalendo na FARDC bari kwica, icyo koze nabo babashinje bino byaha. N'uyu mugabo rero uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano avuga ati u Rwanda mu rufatira ibihano abayobozi b'ingabo, abayobozi bayi mu 23 mu bafatira ibihano kubera ibyo byaha bashinjwa, ariko nyamara kirengagiza ko n'igisirikare cya Kongo cyangwa se igisirikare cya Kongo na Wazalendo bemewe na leta banafasha leta nabo bashinjwa ibyo byaha. Abangaba rero bo barasabirwa iki? Ibingibi nabyo nibyo kwibazwaho, ubona ko buri ruhande rukurura rwishyira. Ku rundi ruhande M23 ikomeza guhakana bino byaha nk'uko nabikugejejeho, ikavuga yuko Human Rights Watch yahawe amakuru atuzuye kandi ko itigeze yohereza abantu kuri tere kugira ngo ibashe gukora iperereza yizewe. Kuba rero Human Rights Watch tohereje abantu kuri tere kugira ngo yikorere iperereza iri aho ibintu byabereye, ibi ngibi bigaragara ko amakuru yahawe atizewe. Ati kandi ikindi ati Human Rights Watch amakuru ye yahawe n'abantu bo muri FDLR n'abandi barwanya M23. U Rwanda rwo ruravuga iki rero? U Rwanda ruravuga yuko ibyatangajwe na Human Rights Watch ishinja M23 kwica abaturage muri Rucuru, ndetse uyu nguyu rero ni Martin Ngoga uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye nawe yagize icyo avuga, ahubwo nari ngo version ya Kongo uhagarariye Kongo ibyo yavuze, ariko na Martin Ngoga uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye yagize icyo avuga. Ati cyambere ibyo mushinja ingabo z'u Rwanda yuko zafatanyije na M23 kwica abantu abanyekongo bo muri communauté Hutu muri Rucuru, cyane cyane muri groupe ya Binza, ngo muri localité zigera kuri 14. Turagira tubabwire ko ingabo z'u Rwanda nta ruhare zifite na rumwe muri ubwo bwicanyi, kandi ikindi kirenzeho ntago ingabo z'u Rwanda zifasha M23. Ibyo mukuriye kuba mumenya neza mwebwe mwese mwicaye muri aka kanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano. Ibi kuvugwa rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Human Rights Watch ati ibi ni ibitabapfu, ibi ngibi rwose nta n'ishingiro gifite, niko Martin Ngoga yavuze. Iyo ni version ya mbere yerekana ko ingabo z'u Rwanda nta ruhare rwagize. U Rwanda rero Martin Ngoga yanavuze ati kuri raporo zakozwe na Human Rights Watch twebwe turazibonamo imbogamizi nyinshi cyangwa se turabona ko zibogamye zuzuyemo n'ibinyoma bikomeye cyane. Ati cyambere Human Rights Watch yavuze yuko yakoze iperereza ikoresheje ibyogajuru ndetse ikoresheje na telefone bahamagaraga abantu babahaga ubutumwa cyangwa se babahaga ubuhamya, ariko abo bantu bikagaragara ko bari muri Rucuru kandi bakorana n'ingabo za leta FARDC, bakorana na FDL cyangwa se aba FDLR, abandi n'abavugizi ba Wazalendo, ndetse bamwe muri bo bakorana na Semusi Nyatura, urugero n'urwa Jules Mulumba. Ati rero niba baravuganye n'abo bantu bakorana na FDLR
ndetse n'abandi bantu barwanya M23. Ibyo bigaragaza ko ayo makuru atizewe kuko abantu barwanya M23 ntago bayivuga ukuri. Ikindi kandi ni gute ibyogajuru ndetse na telefone byabashije gutanga amakuru byerekana ko M23 yishe abantu bo muri community Hutu. Ese ibyogajuru bibasha kugenzura neza bikareba neza bikabona yuko abo M23 iri kwica ari abo muri community Hutu? Ibyogajuru bibasha gutandukanya abantu bigatandukanya n'ubwoko bwabo? Ibyo byagajuru byabwiwe n'iki ko abo bantu M23 iri kwica ari abo muri community Hutu? Bibasha gutandukanya, bibasha kumenya amoko y'abantu gute? Ese izo telefone zo yego ni ubutumwa bahawe n'abo bantu bakorana na za FDL na Wazalendo? Ibyo byo birumvikana kuko amakuru batanze ntago agomba kwizerwa kuko nyine ni FDL ni Wazalendo basanzwe barwanya M23. Iyo ni verisiyo ya Martin Ngoga. Martin Ngoga ariko agakomeza agira ati Gizo mpamvu rero ayo makuru ya Human Rights Watch namwe mushaka kugenderaho ntagara yo kwizerwa, kandi nibyo mushinja ingabo z'u Rwanda gufasha M23 kwica izo community. Ati ibyo ntago ari byo kwizerwa. Ntago ari bigusa byatangajwe n'uhagarariye u Rwanda mu muryango wa ONU, ahubwo na leta y'u Rwanda ubwayo isohora itangazo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mpuzamahanga yatanze igisubizo ku bivugwa na Human Rights Watch ku kwicwa kw'abasivile muri groupement ya Binza muri territoire ya Rucuru ho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ku itangazo ryasohotse tariki ya 22 Kanama 2025. Guverinoma y'u Rwanda iranyomoza byimazeyo ibyo Human Rights Watch, ibiro by'umuryango w'abibumbye ibyo Human Rights Watch aba naba mbere, aba kabiri ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu, aba naba kabiri, aba gatatu ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu bikorera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuze birebana n'iyicwa ry'abasivile Ibinza mu karere ka Rucuru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bashinja M23 ngo yuko ishigikiwe n'u Rwanda ngo yabashije kwica abasivile. Ibyo birego bya Human Rights Watch kimwe n'iby'umuryango wa ONU ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi ndetse n'iby'umuryango wa ONU ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nta shingiro bifite kandi nta bimenyetso na bike ibi bihamya. Ubwo Human Rights Watch yemera ko ubwayo Human Rights Watch yemera ko itigeze yigenga isuzuma ibyuko abasivile b'abahutu bishwe mu gihe cy'icyumweru by'ibyumweru hafi bibiri. Ibyo birego bikabije bitanga ibibazo byinshi kurushaho cyangwa se biteza ibibazo byinshi kurushaho aho gutanga ibisubizo. Si umusaruro w'iperereza ryizewe ahubwo byakwirakwijwe byihuse biciye mu itangazamakuru mu rwego rwo gushyigikira imigambi yari yamaze guteganywa. Ni iperereza ryigenga gusa niryo twe nk'u Rwanda twakwizera kugira ngo risobanure ukuri kuri ibyo birego. Human Rights Watch imaze igihe kirekire ikora ibirego bidafite ishingiro ku Rwanda cyane cyane mu bihe by'ingenzi bya politike, ubu aho impande zitarebwa n'intambara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zitegura gusubira mu biganiro no hagati mu ishyirwa mu bikorwa by'ibyemezo by'amasezerano y'amahoro yo kuwa 27 Kamena 2025 arimo guhashya umutwe w'iterabwoba wa FDL rushigikiwe na leta ya Kongo, ari nawo soko nyamukuru y'amakimbirane, urugomo n'ihohoterwa mu burasirazuba bwa Kongo. Hano u Rwanda rero rurimo rurerekana yuko isoko nyamukuru y'amakimbirane, urugomo n'ihohoterwa ry'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo ari FDLR. U Rwanda kandi rwavuze yuko izi FDLR kugera zigere muri Kongo zinakora aya mahano byaturutse ku myanzuro yagiye ifatwa na ONU n'akanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano mu 1994 ubwo bemereraga abantu barwanyi ba FDLR kwambuka muri Kongo binyuze muri protection ya ngo icyo bita operation Turquoise yemejwe n'akanama ka ONU gashinzwe amahoro n'umutekano. Noneho iyi operation Turquoise iraza ifasha abahoze ari interahamwe na ex-FARC kwambuka muri Kongo bafite n'intwaro zabo, barangije bajya muri Kongo bakwirakwiza urwango muri communauté z'abanyekongo cyane cyane muri communauté Hutu kwibasira ubwoko bw'abatutsi, bituma abatutsi bahunga. FDL bigiramo urwo ruhare muri ubwo buryo, ndetse FDL ikomeza kuba ikibazo muri aka karere, gushwanisha u Rwanda na Kongo no guhungabanya umutekano w'akarere. Ati rero icyo gihe ubwo mwafataga uwo mwanzuro
wemera operation turikwaze ikagenda igafasha abahoze ari interahamwe na XFR kwambuka muri Congo. Burya mwateje ikibazo gikomeye harimo n'ingaruka muri kubona ubu ngubu. Ati rero ikibazo jya mukuru ni FDL, ariko namwe mukagira ikibazo kuko mwatoye umwanzuro mukemerera interahamwe na FARDC kwambuka intwaro zabo muri Congo. Ati rero ibi ngibi niyo soko nyamukuru y'amakimbirane, urugomo n'ihohoterwa mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo mwemereye FDL nabwo u Rwanda rukomeza ruvuga ngo nubwo hari ukutagira ubushake bwiza no gushyira inzitizi bivugwa n'aba banyamahanga batari leta, u Rwanda rukomeje kwibanda ku rugendo rwo kubaka akarere k'ibiyaga bigari karangwa n'amahoro, umutekano n'iterambere, harimo n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington DC n'inkunga ku biganiro bya Doha. Niko u Rwanda rubyerekana. Gusa u Rwanda hari ikintu hano rwerekanye, ati ibi ngibi bizanywe na Human Rights Watch mu gihe ibintu bisa nkaho byari mu nzira nziza, kuko hari procedure y'ibiganiro biri kubereye Washington DC hagati y'u Rwanda na Congo kugira ngo u Rwanda rukure ubwirinzi, ariko na Congo ihase FDLR. None bazanye bino bibazo kandi ibi biganiro bigamije guhasha FDLR no yateje bino bibazo binashingiye ku myanzuro yagiye itorwa n'akanama kaoni gashinzwe amahoro n'umutekano mu 1994. Ati none Human Rights Watch irasohora bino bintu ano matangazo mu gihe impande zombi zari Washington DC, ndetse n'igihe impande zombi Kinshasa na Alliance Fleuve Congo byari Doha muri Qatar kugira ngo bakemure ibi bibazo. Ati ntabwo byumvikana rero ukuntu Human Rights Watch n'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikorana na ONU izamuye bino birego mu gihe hari procedure z'ibiganiro bigamije gukemura bino bibazo hagati y'impande zihanganye muri Congo. Ati ibingibi nabyo nibyo kwibazwaho. Reka aya makuru tuyasoreze hamwe, musabwe gukora share, gukora subscribe, gukora like kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Mwizeza yuko turaza kuba turi kumwe igihe cyose tuza kubonera amakuru mashya tukaza guhita tuyabagezaho. Byumvikana, nyamuneka nta kindi nagusaba mwaka kanya uretse kukubwira ngo kora subscribe nimba usanzwe udukurikira utari wayikora, ariko kandi nimba nawe ari ubwa mbere udukurikiye nicyo giye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru mu by'ukuri tuzajya tukugezaho ajya ahita kugeraho direct ako kanya.